Evo, mogu reći, naše iskustvo sa gospodinom Omerovićem je bilo da pred košarkaškim klubom Škrljevo je bila jedna jako važna utakmica, kvalifikacija za ulazak u prvu ligu i 10 dana prije toga također na jednoj utakmici imali smo tešku ozljedu našeg jednog stožernog igrača koji je imao tešku distorziju zgloba. I evo, pokušavali smo kroz 10-ak dana, kroz fizioterapeute i kroz njihove terapije da se ta noga osposobi za nadolazeću utakmicu, međutim pomaka nekog velikog nije bilo, predviđala se stanka od bar mjesec i pol dana i tada smo se evo obratili gospodinu Omeroviću i koji je tad bio prisutan u našoj županiji. Otišli smo do njega i evo već tada smo vidjeli da je tamo bilo jako puno sportaša, vaterpolisti, rukometaši, nogometaši i odlučili smo jer nismo imali što izgubiti i evo stvarno možemo reći već nakon prvog dana da je igrač po prvi put nakon 10 dana mogao obući tenisicu. Prvi dan ta oteklina je toliko splasnula da je igrač evo mogao i stati na nogu. I naravno da smo nastavili sutradan, kada je gospodin Omerović rekao da će sutradan rješavati bolne točke i možemo reći stvarno da je drugi dan to već uspio napraviti. Prvi dan oteklinu, pa bolne točke i treći dan je još to sve tretirao i četvrti dan mi smo putovali u Zagorje i dečko je odigrao odličnu utakmicu, 31 minutu je odigrao. I evo stvarno to je moje prvo iskustvo sa takvim načinom liječenja, međutim jako pozitivno. I evo mi smo tu utakmicu pobijedili, igrač je odigrao, nakon toga smo još 2 puta se samo imali terapije da se ta noga učvrsti. I evo možemo reći da nam je gospodin Omerović sa time pomogao i da klub uđe u prvu ligu. Nakon toga, dok je bio tu još par naših sportaša koji su imali probleme sa leđima, ramenima i ostalim nekim sitnim ozljedama, međutim i privatno smo preporučili, tako da svi koji su bili su jako zadovoljni i možemo potvrditi da je svima pomogao. I evo ja mu se od srca zahvaljujem i kad god je tu nadamo se da ćemo ga uspjeti i privući da našem klubu i privatno svim ljudima koje poznajemo da nam može pomoći. Jer evo, izašao je u susret i toliko pažnje i predanosti, evo, pomoglo nam je i mi mu se od srca zahvaljujemo.